jongka kur marweng meipa nakabenta senem arhajar katra arhajar athau bat arhajar athawai arhajar atholai jing lamprang hakabadang kong layakut ban penlong ya kadorbar kur hakatayau ba nangkong u Februari arhajar athau hanonglang ndai nakadaw u kobit katkandai lapen sange no laya kut biang ban penlong no haka citarik Februari arhajar atholai hanonglang hi ndai da kajing klat no jong u Master Skindro Marweng u badai u Vice President jong kakur haka ndriu tarik Januari arhajar atholai kumta kaniru lapen sange no ndai watla ya tengku ya kitei ki jinggia kakam kur kayat bet ya cantik nangkong ka office trekam jong ka kur marweng meipa ka ai khublai kerpang ya baro kinong kikam kidikhat jong ka executive committee bat ki committee bafer kibala ban pentelun ya kikam jong ka kur ha kini ki sansnem warla ngilamat ya ka khlam kobit katkandai haki asnem arhajar arthau arhajar athawai ndai baro ki kam iya bet ai kublai ya baro ki parakur ki balawan poi hakani kadorbar kur bat ya kitu ki bom laru banwan ai kublai kerpang ru ya ki nongwan songkha senrang bat kenthei ki balong ki aptiar bakungsan ban kersan lem ya kakur kajongi ha ki babun ki benta kublai sibon baar ya kadorbar kur dai ban penlong sisin haki laisnem la penlong khadu ya ka dorbar haka khatnyau wei arhajar katra haka unit mokopia kendongai kibapoi hakane ka dorbar kilong arspa nyupo prangut kentup ya kinong songkha senrang mat kenthei kikam bala pendep la penia ja ka jingelang da u charman jong kakur Master RP Marweng we lapen itu da ka ba penieng ya kiba hiar pateng naka larpa b naka farpa c naka nyaipa badi naka nabi r lapen itu daka ba penieng ya kinong songkha lai lapen kup burom ya kini wei URP Marweng r TR Marweng lai ukron li Marweng sau lapen skem ya kinong kitkam bat kitkot ke executive committee san nongkren na Master Skindro Marweng siapang ka jingya teli po kakur r na Master Tisar Marweng siapang ka songkha songman ndriu kadrama lengkot na ka unit molongwir sei laisap b ka songsang ka penlong ban pom uperthat nyo lumiu senyang badonation pra pentip bat penuai daka jing duai na temen mesan peluning star ke kharai lai komiti don tangkawai ka Central Executive Committee kala bu lai teli ki sub committee ka sub committee bala kli da ucharman ban pej bunia ya kiriti dustur peniat kam b ka program committee ban pej bat penkre ya ki program jong ka kur c ka komiti kerpang bala kli da uskendro kum usharman bat utrang bok kum konbenar rangkat bat saungut
kedekot. Kani ke komiti kapek bat penkre ya kiban penkuburan. Sau kinungkit kam bat kedekot jong ka eksekutif komiti na benta ka samoy trikam ar hajar katra ar hajar afau. Boleh. Te kini ki don katrangut sa pulih sibit ini ki kerteng. Namar ba om Syem lala ban penlong ya ka darbar kini kiju kinungkit kam bat kidekot kin peteng ya ka samoy trikam jong usnem ar hajar afuai ar hajar polai. San ke eksekutif komiti kala penlong ya ka hanung stoin ya ka kipau kat ar hajar afuar kala pen thamai ya kinungkit kam bat kidekot ke eksekutif komiti na benta ka samoy trikam ar hajar afusau ar hajar afunriu. Kini kidon ar pu ingut ansa pen itu Sarman Smith. Baru kinio ia kajing penskem na kadarbar kur na pedeng kini Vice President Master Kendro ulaklatno bat kakam kala lajit thamai